kwa shilingi 2500. Ekineni machenro dhi nyime ne ikruok mar nyiso mwandu kod tiegruok e yor pur e Shoma Mombasa. Jodak makadho wadh nam chumbi okwa mondo rwak weche mag pur mana ka jowadgi mamoko e gwenge ma pacho ka. Jokanyo kwayo oganda mondo riwre gi jowetegi gidonje weche mag pur gi ohala mondo gikonye tego chumi ma pacho ka. Jotelo wi nyisruok mag mwandu mag pur e kaunti no siro chenro mag piny owacho mag chiero pur e kaunti no. Shoma Mombasa onego chakre tarik 6 nyaka 10 dwe manyien. Agata margi en tiegruok ne josikunde mag primary kod secondary e kind sekta mamoko mag somo. Mambo ya teremke chini, especially upande wa ukulima, because hii mambo ya ukulima unaona na revive kila kitu. Ame revive mambo ya maziwa, ame revive mambo ya kahawa, ame revive mambo ya majani. Pia sisi tunataka revive mambo ya minazi huku kwetu Mombasa ama Coast Province. Hiyo mambo ya minazi pia iwe revived, because mnazi moja unafanya mambo mengi. Hustler Fund haina masharti mingi na tuna encourage wachukue. The next phase ambayo inakuja itapitia kwa masakos, so that kama ile ability yako ya kuchukua loan na kulipa inakuwa mzuri. Sasa ni biashara ndio inajenga nchi. Sakos ndio zimejenga hata nchi kubwa, hata wakina Amerika, Canada na wapi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika wananchi wetu wa Kenya na hasa watu wa pwani wajiungane kwa vikundi, wakuwe na vikundi ndogo ndogo ya sako, na hizo itawasaidia kwa sababu SACCOs you mobilize the saving.